Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Ons almal weet dat Valentynsdag om die draai is en daarom het ons vir Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect ingespan om vir die mans bietjie raad te gee oor wat gepas is om vir 'n Valentynsdate aan te trek. Welkom Michelle en Lorraine wat elke oggend vir ons so mooi laat lyk. Dankie. Hoekom is dit belangrik dat mans eintlik vir hulle afsprake of hulle dates moet moeite doen met wat hulle aantrek? Van die vrouens doen moeite. Maar nie op 'n ernstige noot. As jy moeite doen, dan gee dit vir jou meer selfvertroue. En dit is ook daai mutual respect. Ja. Die vrouens doen moeite. Hulle beplan partykeer weke vooruit aan hierdie date. Hulle boek make-up artist, hulle boek styleerders, so hulle doen hulle nails. Ja. So ek voel die mans kan net ook daai respek betoon en ook 'n bietjie moeite insit. As jy 3 goue reëls vir die mans op 'n Valentynsdag moet gee, wat sal jy sê? Waar moet mense begin? So ek dink die eerste ding is dat jou klere goed moet pas. Ja. Die Justin Bieber look is nie vir almal nie. Die Justin Bieber look is vir Justin Bieber. Dis nie eers vir hom nie. Nie almal kan dit afvoel nie. So ja, klere wat goed pas, grooming, dit is so belangrik. Dat jou klere skoon is, dat jy skoon is, jou hare moet gestaal wees, jou klere moet asseblief gestryk wees. En skoene maak meer saak as wat jy dink. Ja. Moet nie by jou date opdaag in plakkies nie. Ja. Tensy jy Mauritius tensy jy beach toe gaan. You just spoke about how the fit is very important. Is the fit more important than, say, the brand that you are wearing by any chance? Definitief. Ek dink as 'n fit mooi pas, dan kan jy enigiets aantrek. Jy kan 'n klein wit T-shirt dra en hy gaan mooier lyk as wat jy 'n branded hemp dra wat vol krekels is, wat gaatjies het wat nie pas nie. So ja, ek dink 'n fit is definitief meer belangrik as die brand. Fits also, if a well-fitted outfit also looks more expensive. So I think if your clothes fit you well and are styled correctly, it means so much more than how much you paid for the outfit. Yes. So as ons nou spesifieks gaan praat, wat behoort 'n man vir 'n eerste date te dra? Ek dink 'n denim is altyd 'n goeie eerste date outfit of 'n chino self. Yes. Maar ook as jy jou looks 'n klein bietjie wil elevate, sal ek sê gaan eerder dan vir 'n mooi golf shirt Ja. en 'n paar mooi takkies, skoon takkies. Of even vallies. Ek meen Suid-Afrikaners is bekend vir hulle vallies en ons manne is mos nou maar die boeremans. Hulle like hulle vallies. En is gemaklik. So ja, ek sal sê vallies en 'n denim en enige mooi hemp, 'n knoppies hemp of 'n golfhemp. Yeah, so that's what you would say is kind of a sure bet, reliable, standard outfit to go out in. Jeans and a nice pair of shoes and a golf shirt or a shirt. Absolutely. And once again, I cannot reiterate it more. If it fits well, it looks great. Hoe voel ons oor 'n knopies hemp? Is dit nou te formeel? En ook, jy het nou gesê tekkies kan dalk werk, but not your running shoes, guys. I can't. Ja, With these definitely. running shoes Sneakers. that I'm just like I'm done. Ek kan nie. Not dad. Not the dad jeans Ja. with the dad trainers. Ek kan nie. I agree with you, Roz. I think a nice leather look sneaker, Yes. like Yes. an Air Force One, always looks really, really good. But you don't have to spend a lot on a pair of shoes, as long as they look nice and neat and a little bit more formal, if we could put it that way. Yeah, and I'm so glad that you brought up that it doesn't have to cost the earth. You can get a really nice plain sneaker that you can get from one of the more reasonably priced outlets. You can get on sale online. Daar's baie opsies. Ja, en as 'n man regtig sukkel of hulle het partykeer regtig nie tyd nie. Mense dink ons is onbekostigbaar, maar hulle kan net 'n styleerder boek om vir hulle te gaan inkopies doen. Ja. So hulle hoef nie self in die winkels, mans haat shopping. So hulle hoef nie self in die winkels uit te kom nie. Hulle kan regtig net vir ons wel en vra oor jy gaan shop vir ons vir 'n spesifieke look. En ek dink nie mans weet dat daai opsie
beskikbaar is vir hulle nie. Oh, I've got a stylist, and it's always a woman that says that. It's not a man that goes, okay, I'm going to go to a stylist, or I'm going to go to my personal shopper, and they, with their knowledge en die kundigheid wat hulle het, gaan vir my die regte goed kry vir my lyf, vir my styl. Hulle gaan presies weet wat ek moet kry. Exactly, Yeah. and for the occasion, Yeah. a stylist is always going to take that into consideration when shopping for your clothing, and it doesn't have to cost a lot of money. I think there's this misconception that stylists are expensive. That's not necessarily the case. And some men are also just too busy to do the shopping themselves. So it is really a great option to have us on hand. And I don't think it's something that men need to feel embarrassed by. In fact, I think it's amazing if you can put your confidence into someone that has the expertise to do that. Ja. Ja, en ons neem ook hulle styl in gedagte en ook natuurlik hulle beroepe. Ja. So ons gaan nou nie almal in dieselfde outfit sit nie. Ons neem regtig hulle persoonlike styl ook in ag wanneer ons gaan interviews doen. Ja, die idee is ook dat as jy nou aantrek vir 'n afspraak of 'n date, dat dit eintlik gepas moet wees jou uitrusting met wat jy gaan doen. So jy gaan nou nie 'n tux dra as jy gaan bowling doen nie. So jy moet ook in gedagte dan natuurlik hou, what is the setting and how can I actually match my outfit to that setting without losing the elements of my personality that I'd like to bring out. Ja. Exactly, Roz. And I think this is why we said jeans is always a nice go-to, because whether it's a casual or a more smart event, you can dress it down or you can dress it up. But if you're going on a very casual date to the beach for an ice cream, wear a smart pair of shorts. I still would stay away from the pluckies, but that's Because you don't just want me. feet on the first date, guys. Please. Just En 'n man is daar meer in beheer. Hy weet waarheen hy die dame gaan vat op 'n date. So hy weet meer wat om aan te trek as wat die meisie of die vrou weet. So ja, ek dink hulle het meer bietjie die oorhand daar. Ons het net onder 'n minuut oor. I've got 10 minutes to get ready for this date. She just finally said yes. What am I focusing on in those 10 minutes? Maak stort. Maak seker jy is skoon. Maar ja, jy kom nie vuil by 'n date aan nie. Ja. Maak seker jou baard is geskeer en jou hare is mooi netjies gekam en daai grooming is baie belangrik vir enige dame. Ja. Yes, and if you've had your stylist booked that's done your wardrobe shopping for you, grab your nice fitted pair of jeans, grab your nice pair of sneakers and a nice clean ironed t-shirt and you're set. Cologne. Yes, Ons ja. ek sit sommer iets by die lysie. Daar sy. Nou is daar geen verskoning om nie voor te berei vir die Valentynsdag.